Bismillahirrahmanirrahim. Si Isa ingaran wallah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. Qul huwallahu ahad. Terwang kahai Muhammad askanian swalla isa-isa. Ustayan, Peter o Ikrima agwaniya turu unu Yahudi askami napsimba nami sa Uzaira wa ta'amama wallah subhanahu wa ta'ala. Na Peter o Nasrani askami napsimba nami sa Isa wa ta'amama wallah subhanahu wa ta'ala. Na Peter o Majus apsimba nami sa walungan nagusuulan. Na Peter o mga pananakuto apsimba nami sa mga berahala. Na piya katurun wallah subhanahu wa ta'ala ko sugu yan ang kaiyasura sa inirupan yan na ginawa niyan sa isa-isas kanyan. Adad na datar yan naguda atingki agu timbang yan apaka datarong kulangwa na sipat yan. Allahu samad. Swalla asubabantak ng kulangwa na pangni agu ungaya. Ustayan, sukaturwa as-samad na aya ko na maanan yan as kaniyan subabantak na penarigan ulangwa na kaadan ko mga pangindawiran. Peter o Al-Hasan aguso katada, aya maanaw to nas kaniyan so tatap ko oryano kada o mga kaadniyan, adad na kakadaiyang kainad niyan so kaad na gusto kaada. Nadis kaniyan mararang ko mo kaada, maana kadadadas kas kaniyan ni miyadnon, na so inad na mabuba adi sumiyadnon. Mada kelamaan na ay nibigay ron mga pananapsir sa supenguladun ng balingang ko tafsir Ibn Kathir kaanyan kasawai. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Da makang bawata agu daming bawata. Guda kaadni sa datarian na isabu, dad na datarian ang ngani na isabu. Ad nagi imaana ko lam yalid wa lam yulad sa dambawata agu dambawataan. Giyanan naribat kasugalab ka yalidu agu suyuladu na mga galab ka kapapantagan maana pilmu dari na so kiasuldu no batang alam na piyatay niyan subari sa kapusan no galab ka kapapantagan namin itugalin niyan sumaanan niyan sa galab ka miyapos maana filmadi kag yuto iisa agalab ko batang alam apapamatay sa bari sa depan no galab ka kapapantagan agu kelid niyan sumaana kapapantagan sambaliw niyan na miyapos. Sa aya maana ulam yalid na damakam bawata, gusto lam yulad na damim bawata. Supman sumaana adem bawata agu dem bawataan na aya besa Arabian na ma walada agu ma ulida. Mulanging kaangkana na maana, kamataan na madaklam yaribet san ku mga padidiri besa ku besa Arab apadun sumindiru besa ku Quran sa besa Maranaw. Api ya sumindiru besa ku Quran sa besa Ingles na tantua madakla kiya so pakairan sa namya katunay sa kiada ubenta ku Quran ku maana abebentak niyan ku kini ukit niyan ku katuruyan sa galeb kakapapantagan asyulda na betanga pematay adatar ulam. Pangnal kusura. Diyan kay asura nas kaniyan itungad ngu paratiya akapakai sa isa akwala subhanahu wa ta'ala maana tauhid. Sa inirupan yan sa Allah subhanahu wa ta'ala kung maliwan na garupaan yan. Kaan mada sa mga pakay sa uno mga kafir sa dira nung kakikilala o antawaas kanyan. Tumiyuron sa Makkah, aya kadakla ayat yan napat. Tumiyuron ko uriya no sura An-Nas. So hadis sa manunumpangon. Miyaka po ko Ubay bin Kaab as so mga musyrik na pitirwirang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahi Muhammad, sal sila anakar kami subangsa ukad na naka. Na piya katurun wala subhanahu wa ta'ala ang kutwa surah. So kapakalalabi niyan, hadis miya aloya pianutul al-Bukhari miya kapong ko Aisha, aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumiyugo sa salumpo karunda na so uluan iran na lalayon niyan pembetian niyang kirang ko sambayang iran so surah al-Ikhlas. Naguwa niya makabaling sirana inalawiran uto ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitero yan, isaan yoro na inon yan utong ginggulaw la. Na inisairan na pitero yan, akagiyaskan yan na sifat wala subhanahu wa ta'ala, albilawa na makalimuon, na kababayaan na kanakapumbati akuron, na pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutulan niyo na mataan as wala subhanahu wa ta'ala, na kababayaan yan skanian, sa datarukap kababayaan yan kusura. Pitero al-Bukhari amya kapung ko Abu Said radhiyallahu anhu wa pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung mga sahaban yan,
Abadi kegagaw isarkan makabatian yang ku isa ko telu bagi ku Quran sa isa agagawi. Namia kargenuto si ikiran na Peter iran. Antaar kami ibu kagagasan hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na tigian asukul huwallahu ahad na ketimbangian su isa ko telu bagi ku Quran. Madakal pena mga hadisa sala kausan makang guguna na o sa kalay ipahala ang kaiya surah. Suki pamulong nun. Peter al-Bukhari am yakapung kuwaisa aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na igira dumir pa ko iga niyang ko umang gagawi na timuon niya na pala daliman niya na iyo pianon agubatian niya ng kaiya sura agu sa sura al-falaq agu sa sura an-nas agianan su dua apu makalindung muawwidatain Orian niya na isa po niya na pala daliman niyang kulangwa na kekawa iyang kulawasyan. Sa ipoon niyan sa ulo niya nagusa paras niya nagusa matatampar sa hadapan niyan sa makatalon niya nuto makasoy.